Yeah, wumva amagambo dutangiranye. Je turi kumwe banyitaroki Kimomo abanzi nago bangereranya bamenye nago banshidikanyaho. Wumva amagambo. Fashion is an incredible bakubwira bati imideri ni igikoresho gifite imbaraga zidasanzwe ndetse cyambaye ku isi. Generations the ability to express them. Ndetse imideri bashagwa ibisekuru n'ibisekuru imbaraga zo kwigaragaza. Inspires the masses. Ndetse ni benshi cyane rwose imideri basha guhindura mu mutwe bakavuga tubunuko duhagaze nuko tugiye kwambara. And even change the culture. Ndetse imideri ishobora no guhindura umuco burundu umuco gahinduka. Hey, ugasanga abantu bambaraga ibintu birebire kuri uyu munsi wa none hagezweho utumini. Kuri uyu munsi wa none abantu bari kwambara imyenda yacikaguritse, imideri ishobora guhindura umuco burundu. The reins behind these famous brands. Ati ese na yahe mazina akomeye yihishe inyuma y'izo brand zikomeye zizana iyo mideri hambaye. Use that power for. Ndetse izo mbaraga abanyamideri bahambaye ku isi bazikoresha iki? Umva amagambo. What are they hiding beneath historic layers of fabric, color? Ndetse abo banyamideri bakomeye bihishe inyuma y'ayo mapampa, bakihisha inyuma y'amashini badodesha, bakihisha inyuma y'ibitambaro n'amapampa b'ibiki byose bakoresha n'indodo. Bihishe inyuma y'ibyo bintu, inyuma hihishe iki? People know that Hugo Boss designed the Nazi uniform. Abenshi muzi uwitwaga Hugo Boss. Hugo Boss ngo ni brand ikomeye cyane. N'uyu munsi tuvugana ni Kigali nayo hose iyo myenda iracuruzwa ahantu hose. Hugo Boss ni brand ikomeye cyane. Uwo mugabo rero nikambabwire Hugo Boss ni wakoraga uniform z'abanazi. Imyenda yambagarwaga n'abanazi bisha abantu bakabamara. Hugo Boss ni wayidesigningaga yose. But he's not the only fashion icon. Ariko cyo cyamamare cyonyine cyagiye gikorana n'abanazi bamaze abantu bisha abantu. We uncover the dark side. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe Chanel. uwitwa Coco Chanel. Coco Chanel nawe ni icyamamare muri munsi kuri uyu munsi wa none, ni wabakoreye imideri yitwa Little Black Dress, ni wabakoreye zira parufe mu iterana n'uyu munsi wa none mwita ngo Chanel nomero 5. Uri kumva Chanel muramuzi mujya mwumva na ba Platini P babahanzi binaba muririmba bibaraguza ngo Let me buy you Coco na Chanel. Banyorosha bacaho. Uwo Coco Chanel biriya bintu mwambara amasakoshi bari kutureba murayatunze, inkweto ibiki bya Coco Chanel. Uyu munsi Coco Chanel tugiye kurebera hamwe uruhare rwe n'uburyo yagiye abamaneko w'abanazi, yakoranye n'abantu bisha abantu bamara abantu, hitireri yamaze abantu n'abanazi. Hey, icyo usabwa ni ugukora subscribe kuri YouTube channel yacu Rock Entertainment, niho bigiye kujya bibera. Hey, that she became one of the first fashion celebrities. Azwiho kuba ari wazanye ikanzu izwi nka Little Black Dress, udukoti ko kwambara tw'abagore, umubavu uzwi nka Chanel nimero 5 n'ibindi. Akaba yarashimiye guhindura imyambarire igezweho y'umugore mu kinyejana cya 20, aho izina rye rikunda kugaruka mu rwego rw'imideri. Nta wundi rero ni Coco Chanel, umunyamideri n'umucuruzi nyiri brand ya Chanel wamamaye mu isi y'imideri, ariko wakomatanyije akazi ke no kuba inasi y'abanazi, nk'uko tugiye kubigarukaho muri iyi nkuru igaruka ku mateka ye. Ngende nyindi Jean Paul. Mu myaka itari myinshi ishize nibwo inyandiko z'ibanga za guverinoma y'Ubufaransa zashyize ahagaragara akandi kazi ka Coco Chanel yakoraga rwihishwa kadafite aho gahuriye n'akazi yari azwiho ko guhanga imideri itandukanye, aho hamenyekanye ko yanakoreraga urwego rw'ubutasi bwa gisirikare bw'abanazi mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi. Chanel yakuriye mu bukene ariko yazamutse mu ntera mu ntangiriro z'intambara ya kabiri y'isi yose. Chanel yavukiye mu bukene mu mwaka w'1983 ahitwa Sumul mu Faransa. Yoherejwe mu kigo cy'imfubyi cy'ababikira afite imyaka 12. Chanel yavuye mu bihe bigoye by'intangiriro z'ubuzima bwe, atangira kwerekana icyerekezo mu kumenya imyambaro ibereye abagore ahagana mu ntambara ya mbere y'isi. Ibi byatumye abasha kwegera abantu bakomeye mu isi y'imideri muri icyo gihe nka Pablo Picasso na Serge Diaghilev. Aza kuba inshuti ya Winston Churchill wabaye minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, ndetse n'inshoreke ya Hugh Richard Arthur. Si uwo gusa, aba n'inshoreke ya Duke Westminster. Kuba Chanel yari afite umwanya ukomeye kandi aziranye n'abantu bakomeye byamufashaga kurushaho gufata mu biganza ubuzima bwe mu gihe gikomeye. Ubwo ingabo za Adolf Hitler zatangiye kwinjira mu bihugu mu mpera z'umwaka w'1930, Chanel yaje gucudika n'umusirikare mukuru w'Umudage. Abanazi bamaze kwigarura Paris mu mwaka w'1940, yacuditse na Hans Gunther von Dicklage, wari umusirikare mukuru mu rwego rushinzwe ubutasi bwa gisirikare rw'Ubudage ruzwi nka Abwehrli. Urukundo rwabo rwafashije Chanel kurushaho kuba mu buzima bwiza muri Hotel Liz muri Paris. Iyi hoteli yakoreragamo ibiro bikuru by'Abadage. Akomeza kuguma ashinze imizi muri sosiyete yo hejuru, nayo yari yaracengewe n'abasirikare bakuru b'Abadage. Umubano wa Chanel na Dicklage wamwemereye gukemura ibibazo by'ingenzi byihariye. Icyari kimuhangayikishije cyane nuko yarakeneye kureba ko mwishywa we André Palais wari ufungiye mu Budage mu mwaka w'1940 yarekurwa. Hari kandi ku nyungu z'ubucuruzi bwe.
kuva mu mwaka w'1924 igihe umuryango w'abayahudi wa Wertheimer warushyigikiye itangizwa ry'umurongo ryo gucururizamo mu mavu kugira ngo haboneke inyungu nyinshi ku mpande zombi. Uyu muhanga mu bijyanye n'imideri yashakaga kuganira ku bintu mu buryo bwiza. Nyuma rero yaho hasohotse amategeko ya Aryanization yahatiraga abayahudi kurekura ubucuruzi bwabo. Chanel we yaboneyeho kwigarurira ishami ry'ubucuruzi bwe. Dinklage yaje kwereka umukunzi we mugenzi we wari umusirikare mukuru wa Abu Ehli. Abu Ehli bibutse ko bwari ubutasi bwa gisirikare bw'abanazi. Inshuti yitwaga Louis de von Flera yasezeranije Chanel kumufasha gufunguza mwishywa we ariko akemera gukorera uru rwego. Igihe kimwe mu mwaka w'1941 nibwo Chanel yanditswe nka Agent F 7124 ahabwa izina azajya akoresha cyangwa se kode ya Westminster. Yahawe inshingano zo kujya kusanya amakuru ya politiki avuye muri bagenzi be i Madrid. Chanel yagiye muri uyu mujyi wo muri Espagne amezi make hagati mu 1941 ari kumwe na Vofrela yitwaje ko akora ubucuruzi. Nk'uko igitabo cya Sleeping with the Enemy cyangwa se kuryamana n'umwanzi kibivuga, hari inyandiko zerekana ko yasangiye n'umudiplomate w'umwongereza Brian Wallace. Aho baganiriye ku buzima muri Paris yari yarigaruwe n'inzangano z'Abafaransa n'Abadage bari bafitanye. Ntihavugwa n'imikoranire ya Chanel Madrid yari mu rushinge mu buryo ubwo aribwo bwose, ariko bigaragara ko amakuru yahakuye yashimishije abayobozi ba Abu Ehli bigatuma mwishywa barekurwa. Icyakora icyifuzo cye cyo kugaruza inyungu zo mu bavu we nticyagenze neza, kuko yamenye ko umuryango wa Wertheimer wimuriye ubuyobozi bw'isosiyete ku Faransa utari umuyahudi witwa Felix Amiot mbere yo guhungira muri Amerika. Igihe kimwe hagati y'impera z'1943 no mu ntangiriro z'1944 ibintu bitangiye guhindukirana Ubudage. Chanel yahawe ubundi butumwa na General Walter Schellenberg w'igisirikare cy'abanazi bwiswe Operation Modelhood cyangwa se ingofero y'umunyamideri, aho yagombaga gukoresha umubano we bwite na Churchill, icyo gihe wari minisitiri w'intebe w'Ubwongereza, kugira ngo atangaze ko abayobozi bakuru b'abanazi bashaka guhagarika kumena amaraso. Chanel yateguye irekurwa rya Vera Lombardi wari inshuti yari ahuriyeho na Churchill, asorwa muri gereza yo mu Butaliyani. Yagiye Madrid hamwe na Dinklage, aho Lombardi yategetswe guha ibaruwa Chanel yari yandikiwe na Churchill kuri ambasade y'Ubwongereza. Icyakora umugambi bateguraga waje kwangirika ubwo Lombardi yavagamo Chanel na bagenzi be akavuga ko ari intasi z'Ubudage. Lombardi yasubijwe mu buroko, ariko Chanel we ashobora gusubira i Paris amahoro. Chanel yabashije gucika ibihano ndetse asibanganya ibimenyetso byose by'ibikorwa yakoranye na Abu Ehli. Ese ibi byagenze gute? Muri Kanama 1944, amezi make nyuma y'ibyabereye Madrid, ingabo z'Abafaransa zongeye kwigarura Paris ziyambuye Ubudage. Kubera ko Chanel yari azwiho kuba icyitso cy'Abadage, yajyanwe guhata ibibazwa imbere ya komite yari ibishinzwe, ariko arikurwa bidatinze ahongera mu Busuwisi. Intambara imaze kurangira, Chanel yagaragaye mu rukiko rwo mu Bufaransa nyuma y'ubuhamya bw'abasirikare bw'Abadage bari bafashwe bamushinja gukorana n'ubutasi bwabo. Chanel ariko yabashije kubyikuramo nyuma yo kwemeza ko Vofrela yari yaramwijije gufungura mwishywa we wari ufunzwe. Ariko ahakana ko hari imikoranire irambaye bagiranye. Nk'uko kandi igitabo Sleeping with the Enemy kibyemeza, Chanel yabashije gusibanganya ibimenyetso by'ibyo yakoze byose aho byashobokaga. Chanel amaze kumenya ko General Schellenberg wari urwaye yateganyaga gusohora igitabo cye, Chanel yishyuye amafaranga yo kumuvuza kandi yita ku muryango we, maze igitabo yasohoye ntihagaragaramo izina rya Chanel n'uruhare rwe nk'uwari umukozi wa Abu Ehli. Muri rusange, Chanel ntiyigeze yihanganira ikintu icyo ari cyo cyose cyagaragaza imikoranire n'abanazi. Mu gihe cy'intambara yagarutse yemye mu isi y'imideri mu mwaka w'1954 abifashijwemo na wa muryango wa Wertheimer yahanganye nawo bapfa inyungu imyaka myinshi, kandi abaho imyaka nk'icyamamare mbere y'urupfu rwe, aho yapfiriye muri hoteli Liz mu mwaka w'1971. Nari Nyindi Jean Paul.